Hello, my name is Nick. I am 10 years old. I go to school. I am a student. Look at my new school bag. It's blue and yellow. In my school bag, I have got 5 books, 1 pencil case, 3 rubbers, 12 pens, 4 rulers, and 20 pencils. I like my big school bag. Hello, salam. My name is Nick. Mənim adım Nick'dir. I am 10 years old. Mən 10 yaşındayam. I go to school. Mən məktəbə gedirəm. I am a student. Mən şagirdəm. Look at my new school bag. Look at bax. My, mənim, new, yeni. School bag, məktəb çantama. It's blue. O mavi and yellow və sarıdır. In my school bag, in içində deməkdir. My school bag, mənim məktəb çantamın içində. I have got, mənim varımdır, have got var. 5 books, 5 kitabım. 1 pencil, 1 karandaşım. Yox, pencil case, qələm qabım. 3 rubbers, 3 rubbers, pozanım. 12 pens, 12 qələmim. 4 rulers, 4 rulers xətkeşim and 20 pencils, 20 rəhli karandaşım. I like my big school bag. I like, mən xoşlayıram my, mənim big, böyük school bag, məktəb çantamı. Gəlin indi suallara cavab verək. What's your name? Sənin adın nədir? My name is Nick. How old are you? I am 10 years old. What have you got in your school bag? I have got 5 books, 1 pencil case, 3 rubbers, 12 pens, 4 rulers. How many pencils have you got? I have got. Burada how many pencils have you got? Nə qədər karandaşım var? I have got 20 pencils. Have you got a rubber? Have you got varındı pozanın? Yes, I have 3 rubbers. Do you like to go to school? Məktəbə getməyi xoşlayırsan? Yes, I like to go to the school. To go to school. What color is your school bag? My school bag is blue and yellow. Burada da uşaqlar aşağıda write the numbers rəqəmləri yazırsınız. Deməli uşaqlar burada suallar var. Ha, answer Nick's question. Nick'in suallarına cavab ver. İndi mən Nick'in suallarını dedim. İndi Nick də sizə sual verir. Bu suallarda what's your name, adın nədir? How old are you? Neçə yaşın var? What have you got in your school bag? What have you got? Nə var in your school bag? Məktəb çantanın in içərisində. How many pencils have you got? Nə qədər karandaşın var? Bax, bunlara da siz özünüzü cavab verəcəksiniz. Məsəl üçün, what's your name? My name is Deniz. Bax, bu formada özünüz cavab verəcəksiniz. İnşallah yaxşı çalışın. Bu suallara mətnin içindən kömək də ala bilərsiniz. Qəşəng cavab verəcəyinizə inanıram.